turabasuhuza kandi tubaha ikaze kuri Philohope. Twizere yuko muri amahoro, twizere yuko mumeze neza. Niba atari ko bimeze kandi turabakomeza tubihanganisha, by'umwihariko wowe waba waragize ibyago mu minsi itambutse muri iki gihe, cyangwa se urimo guca mu ngorane zitandukanye, turakwihanganisha tugukomeza tukubwira ngo nibya buri wese, umuntu wese uriho, umuntu wese umaze igihe kuri iyi si ahura n'ibibazo bitandukanye, duhura n'ibibazo bimwe cyangwa se ibindi, ariko icy'ingenzi ni uko tudakwiye guheranwa nabyo. Icy'ingenzi ni uko dukwiye guhangana nabyo, aho bishoboka tukabishakira umuti. Ibiri mu bushobozi bwacu tukabishakira umuti, ibitari mu bushobozi bwacu tukabitura Imana rurema ishobora byose kugira ngo ibidushoboze. Ariko igihe cyose bitaratungana, ntabwo dukwiriye guheranwa n'agahinda. Dukwiye kubaho tugashakisha uko twabibamo kandi mu mutuzo, nubwo bwose biba bitoroshye. Protais Mitali wigeze kuba minisitiri w'umuco na siporo mu Rwanda yitabye Imana aguye mu gihugu cy'Ububiligi, aho yari amaze imyaka 10 atuye. N'amakuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye. Hari kuwa gatanu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani nibwo iyo nkuru yamenyekanye hirya no hino ko Protais Mitali yashizemo umwuka. Bikaba bivugwa yuko yazize uburwayi. Hari abavuga yuko yazize kanseri, ariko nta muntu wo mu muryango wa Protais Mitali wigeze agira icyo abitangazaho cyangwa ngo abivuge ku mugaragaro mu bitangazamakuru avuga iby'urupfu rwe cyangwa se icyaba cyamwishe. Gusa icyo ibitangazamakuru bitandukanye bihuriyeho, birimo yaba igihe, yaba imvaho n'ibindi bitangazamakuru byagiye bigira icyo bibivugaho, ari naho twavanye iyi nkuru, byose bihurira ku kintu kimwe, ko yazize uburwayi. Mitali ni umunyapolitiki wahawe inshingano zitandukanye mu Rwanda kugeza mu mwaka wa 2015 ubwo yari ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia. Muri uwo mwaka ni nabwo yeguye ku buyobozi bw'ishyaka rya PEL, Parti Libéral. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2015 ubuyobozi bwa PEL bwatangaje ko bwabuze miliyoni zisaga 50 z'amanyarwanda. Bikaba byaravuzwe yuko izo miliyoni 50 z'amanyarwanda zatwawe na Mitali, ndetse akaza gusabwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga gukemura ibibazo yarafitanye n'ishyaka ku bijyanye n'ayo mafaranga. Arandi makuru avuga yuko yaje gutangira kwishyura ya mafaranga, kwiyemeza gutangira kwishyura ya mafaranga, ariko yishyuyeho make gusa, make cyane, ngira ngo atageze no kuri miliyoni 5 niba tubyibuka neza mu makuru twumvise. Icyo gihe ahita ahagarika. Ayo makuru rero akimara kujya hanze muri Mata 2015, icyo gihe Protais Mitali yahunze igihugu, ntabwo yongeye kugaragara mu bitangazamakuru. Yaje guhunga, ariko aza kugaragara nyuma mu mujyi wa Bruxelles mu Bubiligi, nyuma y'imyaka 4 ashakishwa, ashinjwa kunyereza umutungo w'ishyaka rya PEL yarabereye umuyobozi. Muri Nyakanga 2015 urubuga rwa interineti rwa polisi mpuzamahanga Interpol rwatangaje ko Mitali ari gushakishwa kubera ibyaha byo gukoresha nabi umutungo yarashinzwe gucunga ndetse n'ubujura. Umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana ku itariki 19 z'ukwa gatatu 2019 yavuze ko icyo gihe Mitali yarataraboneka ngo ashyikirizwe ubutabera. Mitali yaje kuboneka mu ruhame nyuma y'imyaka 4, hari ku itariki 28 z'ukwa gatatu 2019 ubwo yari ari mu nteko ishinga amategeko y'Ububiligi mu biganiro by'umuryango wa Ibuka Memoire et Justice Belgique. Icyo kikaba cyari kimwe mu bikorwa bitegurwa n'uyu muryango mu kurengera abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Mitali Protais yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia kugeza mu mwaka w'2015. Mbere yaho yari yarabaye minisitiri w'umuco na siporo, yigeze kuba minisitiri w'urubyiruko, ndetse yigeze no kuba minisitiri w'ubucuruzi, inganda, ishoramari, ubukerarugendo n'amakoperative.
mbere yo kwinjira muri politike yabaye umusirikare aba n'umudepite. Yitabye Imana afite imyaka 62, akaba akomoka mu cyahoze ari Perefegitura ya Gitarama, aho yavukiye mu mwaka w'1963. Dukomeje abasigaye. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru mwagezwaho na Philo Hope. Tubararikiye kuzakurikira amakuru y'ubutaha. Mugire amahoro y'Imana.